takon. Bin penyakit di pesir. Itu menak mau liutek ya. Ini asli sang surat. Ini asli sang suratmu di Kumpadan Klungkung nih. Kakang Dewi Tara. Apa ini jeneng? Woi, luung pulpen yang menantena wong geden. Ini nada ngidi kelemah. Pit. Sunados. Ada asli ya tuh. Iwayan Sunados alias Pangot. Ibu tahan mati metunyal pidano. Bawa pedayan mati metunyal. Bawa ke kremasi. Nih sengap malah nyamuk nih sengap. Mayah marot tengok bin uliange. Adi ulian. Sin Kang lunas tuh. Kau mas dia kata nyidian cocok. Saya nyidini ngebak-ngebak ang suarko gitu. Cik. Ada nasi Wayan Golden Sengap. Tahun 2025 tayang gagal. Cicik. Ini komen adat mau banding lawan sang suratmu. Duh, Bangka, mi kita bangka. buduh sang suratmu tuh udah yang gagal cang urus. Ben makalo. Si gitu bener nih. Cingin. Agus Wayan Triyadi Kusuma Dinata. Parang dak ngisi poklon. Kuno yo anak tulis poklot. Tiba mati benar nekes bentlon. Ben pikat. Tulungin. Apa nih kok? Berat di kanan Ci. Berat yo. Wah, isinya poklot. Padanya Sang. lu cara pembungkus ciki. Pon ciben ke mama laku benang angin apa? Pingas. Malemna. Bible. Cingin nih. Ci itu bepo. Kaki dede kaki Mahendra Sodagar nyodak sino di penate bo bangkrut gara-gara sing ado stok nyuh penyiar RRI Denpasar kapah masuk lebihan ngigel Ibi Sanjung. Kan Jangan terjadi cingin. Cingin nih. Jek benya bagian sang suratmu ngisi metakon dan sang suratmu sing ngisi metakon. Yang bisa main nih. Menil malu nu nyalu emas. Ada matoy. Kalepe. Nas kenok donat set. Jeruk Pak Karno dikucang mokelo kan sedro beci. Ayo sang surat kapan? Surat kapan? Surat apa? Apa sih? Kita tanya. Susah jadi orang cantik. Jangan nih. Kita singkaran ngemplong kene. Semil malu nih pate bangan namang wetan sani jagi kebaosan. Ben makalo premone. Sakit asik umi tebot ben makalo premon nih. Lewat dengan legai. Len kento orang. Halo. Nah, satu berando kok ini. Pada wetan sani jagi kebaosan. Ben makalo premone. Bolehnya. Katat kantas Cina. Hati di barang dinina. Nah, saya kan nemon sih Aduh, sang suratmu galak-galak ini. Buriki sang suratmu.
duaning niki sampun radu ngene pangten terganggu nyanan nakal muyak angin bomo kepluk kartu Ayo lelan. tadi halo kecun lalu lelang makin picayang kendamu he makejang napi susuk semanira main suut ni demak ketonnya kalang ini bajani ayah-ayahnya tadi nak lo keket sodarmane patut bekalang gending akate keto naik Sulinges jeroan. Apa sulingnya? aingnya aku sulingnya